Yo takera, oyo kakoreya mokwe oki, luai nengai kene ndoke, osera koreya edure, ine natomire urure, erika samaria kwengara, nakaroe kawa kweriya, ikami kama tumia waniwa. Wana hero tugo. Hallelujah. Betul cara kaya sakit. Ada Asila eri mona kebodia, maku eri gare tuna, yekeri nani teri mai, manaya naya makeriga. Kapai mana? Ini katomire urure, eri kasamaria kwengara. God bless you. God bless you, Wamugongo. Amen. Umuthi ndina uhoro mwega muno. Na uhoro uyu wona njikirite thuti ukamenya ni uhoro mwega. Ndimureheire wendia wa ng'undu. Na guku gwitagwo Sanka Properties na garden ino itagwo Azizi Gardens. Neno ni phase 2. Reke ngwirire wone ni haha uria ungiuka. Ukuma bypass ya Kamakis. Bypass ya Kamakis haria kona iniri. Ikona wigire bara yo iyukite iriganitie na mugunda wa Mama Ngina. 2 kilometers only, 5 minutes. Na barabara yo tiarami ina maramu no ni gwikirwo. Mai magerire haha uguo thi. Haha. Koguo ri weri ona ndui maundu maingi ugeka no kamutaro geja kama maingire gwaku. Thitima ri ici haha giki mugunda-ini witu hau nja guku kwa Sanka Properties turamwenderia broti imwe milioni 3,500,000. Uguo ni kuga ni 3.5 million na kia giki ni 40/80. 40/80 ni kia kinene muno. Migunda no Sanka na ithuĩ Sanka tugaga atiriri mugunda ni title na mugunda ni kuona na kuhutia na gukinyanga.